Tang hadian kendiat singi berada penpenaru mencurang ba ukondat ke sangma ban I district no eka Mairang civil subdivision Kamairang hakan riutrik uyayong mentang senem kelayo eka guest house beningkong ban seng do riu shimet barkani kedai ke town hill guest house beleseng do ba nangwal lambok nong sij halom si klor Yakni ke guest house la play ba alert san nongbri additional DCU ba pej Kamairang civil subdivision ha ka belaidan lang ba vi swear BDO Kamairang ki sodar bar ki parlok parajor ringkat ki bahayi ngasem jeng ba nangwan lambong Uba nongbri ula punpau ke jing so kemen ke jing sedang ke guest house Kamairang namar ke bakadan kampalat ha ka bakan yarap bar kenti ke kamsyang pertai ha ka ni ka than berok kawai Kadai ke Asia kumbang ibu swear ke bah ni dan kam shibune Bunsin hi ni don tang ka second house ang tay but mostly ka second house ka day tang for official purpose mo ngimna ban entertain tan da wan ki guest ki banabar but kam tam da wan ki tourist ki kwa ki jaga sa ki bakam piang ki bakam paka ti ka second house jungi kam ya ha pat ka standard jungki mo ladangi ai ke VIP room ru ni jenjar ni haban pakhin ki steng miet yo dan banyak kinu ni VIP senang ni tingin not ban res ya kata di an pisung tu hi ke government accommodation te hadu kan ni da ban pembiangin dan ke funds ke bubiang hadu kata ban ong ban pembiang ya hikam rasa hadu kata ta mo baslong bai it's just a second house tang ban syasa hi ki boy dan kam ho ki official purpose ni anglo Cibun bandan community guest house nomor bangi sungtu ba tourism sector kadai kawai next sector ka ba kabala bangon rai kamai kaji kabala ban kentiu ya kayo kakot hapo kani kari wot kajela ka kejungi habang ipai syaki kiwi ki jaka khamtam syakithan sora banwat jiwan ta la stom ba nomor bolai baro la suyesna guest house mo maki kata kejungan ki tourist no na keleng jong kari India wat na sabari ru kalau long ke ba hadu kata shu sni bok no ba wan no COVID-19 mencem snem ki aka bro kilakta kilak hamsuki kilak ham ayu but ngathrai ba kan dalakut kani ka klam mo ki bro ken sepi biang Nakani ka guest house la ru banyo ikan diang ki benta jaka shinong Mairang bar ki shinong ki pamarjan kum kada ka jingple kani ka guest house u ADC u BDO pur SDPO kila audio ke ha kani ka jalang